Hi Deepu, this is Alapunaga and I'm really excited. I am coming to Deepu on the 29th of October for the Messiah 5 and I will be judging and performing my new songs from the new album. So see you guys there and God bless you all. Make sure you come for the Messiah 5. I've I've heard uh, I've heard I've heard bah minut areng ke lokalun putuke ke tek kwa sap putawe kosono mane misaya bit kontea song kilun ji nining ke hang pik ne hada ka cepate dunji sitamne ni se abangke avida ajada bidi penot arnam pie ja kongan pen hatelen an pen ake thek sonan pen ita ke chipate dunji ke ning hang posi gitaran ke rodon thek arnam nai pi ni phanta lai son bangke ahir jume pi do potsi jerpi jer posi chipang rom nam rong poni ching rom si hala tumpen si chipate dun rong po ni bangke lagi kum ke rodon an ke thek posi kum bang si rodon rong po la pukalilo ni no pending ame saya bit kontes ke ni cepate don begi cepahai don begi la sini hala tumhan si pangrum nam rong po ayo hai cái son là hả? mi phun la Để phun lang bộ, này cam này là phun này gì kì? i nang long sap su nai chinki asai do chet se bang To, chính cái lang mà on. ni senang be da ho ba ba jo chok la de Chok, apa? Sam jin ning sam den. Ya, mah. Ini akinang do mami hai. akinang ge lalu ti ha taralang solong saya bit kontes pi tang ho la situm tak dak cepate du nang ma fulo Oh. ni ta gitar ke thek esele hino sitami he in nang ta piano ke thek mati Oh, sar boyo, sar. drum ke la sar dulu ke yo de Misal lang mo sar. senang Oh. Kosong na nang li ke kopor sobor ke. senang dulu ke Oh, misal lang. Kosong na nang li misaya po alam yung arjulong lo po. arjung la Oh. Nang li tum kali ma organize na ni tum trust hen lo po ka organize. Kalang lah itu di kubat registers youth muslimin kan sih. Oh. ang to na lang han tu ta sang te kon amma joining fee kon na nama din Joining fee bang pening bang ke 3,000 sen bang 3000 3,000 ke non last date abang ke 10 Oktober para lo ya. Seme non tum la non an ben kilong tang ke ben cap an ba ke Ang tang lo di. ben cap long pon lah ya. Non ta join mi lang bo sar ni ke. Ini kan non itu update bang ke postpone dah tadi. 29 an postpone dah lo. Seme up to 15 an ba ke itu yung hang la. Oh, por lang bo sar nte. Por dah. For 15 lah. inke ada guest artist lah ke mama hantong Guest artist ke tuning Messiah 4 ke hai atau masih ke hang. Oh. Ala GHCYF. Semel hal tum
teman hang lo seme alat no akisum no ke bangi phat wang ne dat si aku prek pang si hang from Dalai international singer dah wangi. wangi Serge Long. wangi la bang la alubu naga bang lo Lobo naga. alubu Ente sar kiluna tumke dopo kacepate tumke dopo. Sitame kelang atum se avi blote ne ke luning thip dun tung telo sar. Cepate dun ta. la pu ye chocolate po yo la kilun thek the atum seme thi thek tum seme ke bangi phan abar sai do la ticket lut pharisi la namote wang long po la pen nan lan dun long po ta Oh. Lalu hala nijir po tumke la tumke kilun ta ningang he ke thip ke theng da ningang he lalu sitame nang dun yang duning tung duk po. Oh hala ticket pharoi sian lo blote kaduk beta dun long po ke di. long do la pen jong si ning hang go te achoy ta long bon ji anam kom pen Aname kompen. Mezaya beat contest pa choy. choy Oh. long po ina La inu da long si pharoi silo ke di kalang ticket bang ke. farsi Toh. Kupulon te kacepate dun masilubo. Oh, cepate dun na. Ining cerot ku ra lun charli na. Ning hang an ekdom lun dun na. Lalu ke thip ke theng thek thip lote la sar do lo jo la phan hang pon lok na. Lalo. De ke hai lo la le na dun lote. male kiten nathi nun de seme ni student do la hala michael ka Oh. la ke thegol do ta Oh, Cok. cok. ana Oh. mela Kesolan Misal lo. dun vek nang buat tumge. Dunang ante de. Ekdom hai ke rangi do bom Do bompu. Da ka practice sama tilo Dah. de tume. Dah. Galaxies all in motion, praising you down clouds, ringing throughout the heavens. Kardom kar biang long Birikman production hin penalty to mafani si birta ke menili nang wan pilo la ke aning kanwang dipuang kang long kipado ponver Messiah gospel beat contest tame pining le thota ko bi pon thupo pusinang li tum fan pachini eklo la ki bi pon atum mate organizer atum ke dipu baptist church youth ministry atum si bi pon lo la sinang li tum RD nang pidon tha la pen nang li tum same ka chepate don ji ning hang pulotang te nang li tum same chepate don long ji la ke nang li tum ang bong band members do et nang po la pen a group pen lo pulotang te nang li tum eligible la nang li tum registration non amat ke en pon long lo mate en pon bom lo non amat same la nang li tum registration ng pulotang te DBC along nang li tum humri lo te chokji mate aber description along nili tum phone number pipon po la pen nili tum mafan le nang li tum direct WhatsApp along la pen messenger along message nang pisa me chok nang li tum mafan nili tum detail alam nang than ik hek po la pen nang li tum kachepate same ning hang he mate kelang phan sining hang chot plote kelang aphan same long ji la ke inod along anam ticket anam pharoi si la si ade ma bank karbi people hall taralang solong si pininge pado ponji la si kado ka we same ke wang peji phan sining thelo la si itum cherap cheto donone la pen la bang soang bong gospel beat contest mate Messiah aphan same start ke print do la si ti start nang litum nam pon long ekji la si aning kan wang son dak hak pining same kachop hapon aluhi mate international singer wangji alang li ke alobo naga lasi ilitum kado ka we same alang li fan kachini tum sike ong lo alang li ke inot well known artist lo lasi alang li son talented amunit karbi ang long ke wang lake ekopai sike melo pule ilitum la khadam ta chok lasi ilitum langdon lo na la pen alon pidon lo na alira cham pidon lo na lasi ilitum Messiah beat contest along kado ka we same chetong po pasining thelo kardom